Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Olive in hi July ni som pariat ani a kar thar chi bai vek ole Russia le Ukraine an in do meka kan hriat angin Ukraine chu khothlang ram le nei to ten na sa takin an tran puya Ukraine mangin Russia an do ron ti ila kan sei sualom love ral thuam rungot hi dollar tluk le ding on telman atling to ani kan channel pakhata khan ni za som ni chuang ni tin deuh tho kan ron update a khothlang ho ral thuam thon lu ho te chu kan soinual to na a tengka na le rocket khol puilian an thon te chu kan hrelar viau kim chang tak chuan kan hrelo mai thei NATO member zinga Ukraine tan ral thuam thon lu tam ber te zinga mi UK hian Ukraine tan engral thuam nge an thon lu kan bel chiang dona UK hi Ukraine chom dol na konga akhai pa te zinga mi an nia US ai po en ral thuam an thon lut ma sa a tun trum chu indo chung chang ngor lo deu UK hian Russia beinan Ukraine hena engral thuam che nge an thon lu kan clear ho don ani long range rocket UK rocket khol pui thon lu kan soi ma in US thon lu hi han soi ma sa ila kan hriat angin US chuan rocket khol pui hi mar chan thon lut to a Russia sipai kal chak me kal vung mek chuan ti thuan op na sa hle S400 king thla thei tu ni hial angin analyst then khat chuan propaganda an vor dar mek boka mase Ukraine hian an mangtang kai tak zet ti chu hai rual ani lawa US hian parukan thon lut nge ani M270 himars angdeu khani in himars nen a shell point man trom thaya M270 chu UK hian Ukraine ta na thon lut ve ta boka UK Defense Secretary Ben Wallace chuan M270 multiple launch rocket system le amu M31A1 precision munition chu zun ni ruk khan an thon lut don ti apuanga he rocket khol pui mang tur hian Ukraine sipai po zirti ran ni to a UK hian M270 pathuma thon to ani M270 hian KM somria taka phaka minute khata mu som pani akap chuak thaya a launcher a hian rocket mu som pani ka chuana to oma a omzia chu minute khat chungin akap zo vek man ti na ni a khol pui hi ton som ni panga zetari thani a rocket khol pui phurtu motor hi darkar khata KM somruk palia chakin atlan thaya he rocket khol pui hi mi pathumin an enkol tok velani Royal United Service Institute Rusi Jack Watling chuan soin he system hi Ukraine mamo channa ani ati Russian lai puite ka phak lo hei hian ka phak zak dona aka adika ahla ombokani ti ina soi anti-tank weapons tengka na missile darput missile angkha kan mitla om ta se khatiang khani achi rang Ukraine hi thon an nia indo tran tir khan hetiang missile hi an thon lut na sa hle Javelin le NLAW te chu an thon lu na sat ber te zinga mi an ni UK siam NLAW hi han thlur bing ta ela UK ringot hian NLAW hi sanga chuanga thon lut ani he system hi tengka chet nan leo aduan ani a tengba ka sipai motor om khote thona tla hniam le helicopter tla hniam tla fal deu te chuan kap thaya en kolan nuama khoya ol sama nikhat potling lawa sipai ten an mang thiam ngal zung ani atangkai nangyang mai metar somni atanga metar zani thleng kap phakin metar zani vela mel mateng ron kal alokap oporop mai thin Russia teng tam taka chet nan an lo mang to a kg som pani le gram zanga aritani short range missile UK hian hetiang mun hai kap chi missile hian thon nual mai UK Defense Minister James Heppy chuan hetiang short range missile Brimstone missile an ti hi zachuang April ni somni pariat dei to khan an lo thon lut to ni ina soi Brimstone missile hian teng atin zone deuh bika chu baka artillery le indo longte chungzinga chuan landing craft te po aka pil thei zinga hian atela hetiang Brimstone missile hi thlona atanga ka chhuwa tura ruam han ni ma se Ukraine hian an siam dang lama truck atangin an kap chuak thung he missile na pai warhead hi kg rukle gram ja thuma ritani a solid fuel rocket engine mangni in KM somni thlenga ka phaka darkar khata KM sang khat jarukle panga achakina wing chuak thei sipai motor UK Prime Minister bangta Boris Johnson khan Ukraine hi atran puina sa hle tlu le ding on tel man ral thom le sipai bung ro athon lut ani
sipai motor thon zinga Mastiff armor motor po kha tela hetiang sipai motor hi UK hian zasom ni zetan thon lut ani Afghanistan a British sipai ten an che chhol berang kha ni a himin na tlo hle a chilpua bom le puak thei thil dang laka a him bik hle rapua bom tamna Donbas vela po Ukraine lam hian an hmang tangkai hle ni a hriat ani he motor bon tak mai hi ton som pahni vel zetaritani a khaltu pahni ba ka sipai pariat nuam sa in an chuang thei darkar khata KM za panga zetin atlan thaya atenki khata fuel thun hian KM zakwa somruka thlen pui thei heavy machine gun vo ania chilpua bom laka him thayang ber tura song bol ani UK hian sipai motor pek pakhat le chu Stormer HMV anti hepo hi ton som pahni le gram za sari aritani a khaltu pahni ba ka sipai som pahni an chuang thaya darkar khata KM somria ta chakin nalim pot thaya cholawin KM zakwa somruka thleng thei he motora hian thlona ka thlakna Starstreak missile bunani drone video masa khan Ukraine indona drone an man na satjia le indolo om to a in tun tluka drone man na sathiala omlo anti hial military combat drone hi UK hian thon lo ma se thil supply nan le logistic support tan drone an thon luta tlopo har satna hmuna sipai te tan na tangkai tak heng UK drone te hian an thoka UK hian Ukraine hena maloi T150 heavy lift drone som pahni athona hetiang drone hian sipai mamo kg somruk paria ta phur thaya kem somsari thlenga thlok thaya cholawin minute somthum paruka thlok kwal thei sipai te tan damdoi cho silai mu te supply thina sipai pakhatin leilama tangin an khal kwal mai thaya laptop e mo tablet atangin an thunun thina ni air defense system Ukraine mamo berte zinga mi chu an borok ven him hi ni a ma se Ukraine be sei ang air defense thon tu an lo omlo thon tu lo omlo ma se air defense then khatero UK chuan an thon luta chung zinga chon Starstreak missile portal kem sari alla amel ma thlona ka phlathaya keji sompali zetaritani a missile mukal chak zong hi darkar khata KM sangli zakwa somthum pakwa zetani a chu mek pali chakti nani he missile mu hi awing chuak to ni chuan lodang chat thayan omlo anti hial pilot te chuan he Starstreak missile hi an ngeina haulo maya thlona lam hoya hetiang missile ka chu ani to chuan pilot ten ti thei an nei tam to lo thin le he system hi NLAWI chuan training nei chung po areya ka thiam bik ni ngai he air defense system hi UK sipai motor Stormer HMV a bunania Ukraine hian an hmangtang kai tak zetani ole kha tlang pui chu ni se UK hian kan soiba ka hian sipai mamo supply engemaw za ta thon luta US le nei to ram dang te po hian thanem ta kan thon ti kan hre ome an la thon zel don boka Ukraine in hena an chan ma chu la tran pui chhun zom zelan tum chaklo jok ni thiam mi lo putin a hian tlom tum lo ve bok US le akai rhoi nei to te chet na hi engtin nge a chan le don le kan thlir zel don ya